DVC ni nan kut kanin tlai na June ni suri chun hlan tiang hlat kho mi thong pang krak chim lai chinram kul hakha san thang peng chu mai ni som thum le ni khat hakha le matupi kar ka dau nak adi nuwa rai kap chu khuchunga an lut e in an bau thilri an sho biak in chunga du pau in khwa an sa e in chung thil zong an fier tia kan thei din lo pa khwa a rai kap ni khwa mi khosak nak in le lo an sho e thilri zong an sho hleya in chung tang a cha mi fachang zong tuanga an thlet chun in tual zonga an thlet chun san thang peng kholian sur khwa a rai kap ni bom vai tam non an po e me thel zong zun tam ngai an po cha a khwa mi na chu khuchung a ngam ti lawin kholenga an jam san thang peng chung in ram tanga ador mi hi minung thongruk leng an si ngakchia in tar upa adam lo mi zong wa pi surlak a in ngei lo bang an jam di chu an jam kar a chun an in an sho piak na an ti rol an thlet piak di na an setil le arwa an du pau in an tha e phaisa zong an fieri me online ni achom khoti na lo ti mi afyang ngai ngai tia speak out for sen thang Facebook page ni alang ter aliam chia mei ni som thum le ni khat chun sumilam hlei ni tluka hakha le matupi kar CDF hakha le rakap ka dau nak leo a rakap pariat an dak thi e panga an dak ihliam chun CDF hakha in salai chungpeng lian anun na arak liam chu ka dau nak adi nu a hiban tuk in rakap ni hakha le matupi kara ummi sen thang peng chunga an tua sarhi si dia kan thei chindam kul kopi hakha khwa June ninga zan leya bom vai thum apuak e chu bom pu ruang a mino pathum nun na aliam anun nak aliam mi na chu salai tel chon salai phun sang le salai lai kul thang an se anun na aliam mi na hi hakha khothar bom vai ni pu na ka anun na aliam mi an se avai thum nak bom pu nak chu hakha pen kom zung maya ase Jun ruk chun nu sumilam pani hakha khothar Carson Bob Tichat a annak aliam mi an pathum te in rok suan chan man nak to ase hakha Christian Minister Fellowship HCCMF ni chan an man hi bompo nak adi nuwa ral kap le palek ni lamchung a chok mi na chu arwang lawin an tlai na I minung somli luk an tlai na tlai mi na chungin minung kullasri tha an se tha ri lo mi pa pol chu hakha rung tlang ni chau chau ral kap naka an kalpi na tha ri lo mi chunga anu pasri anitel tia kan thei chun bompo nak an anun na aliam mi minau pathum an rok man thak chu ral kap ni hakha khothar lamkam electric tung cheu khata an tar thani sangmi ni an hodi tia kan thei June ruk CDF min tatle ral kap ka dau nak a ral kap minung som nga tluk an thi hliam mi tampi an chun CDF min dat in minung pathum nun nak aliam ve minung pakul tluk hliam an tur tia min dat khwa chan karlak uk nak phuni athan hi ka dau nak chu ral kap ni mun thum a ithenin CDF min dat chu an ka na sham ngan mi tam ngai an man hlaya ral tuk nak van long in voi ni bom an thak CDF min dat in alhiam mi pakhat chu chemical insar mi sham ni alhiam atak chunga mathalo bantuk zong achuak hi bantuk ka dau nak ni a khwami thil isuk in sei a phar khokyang kap a achok mi ral kap cheu khat zong mu an si dia kan thei kaya ram kul dimusu khwala shandam kul mu be khwa a ral kap le KNDF ka dau nak fak ngai in dimusu KNDF pakhat anun nak aliam chun mu be KNDF in pathum hliam an tur tia PKPF ni athan dimusu peng dawngan kha khwa biak in pol chu ral kap ni an ka in pol zong an khang cha a ka dau nak achua hi ase hi konga KNDF pakhat ni ral kap hi chu valei chungpum pi ni zul mi phung man abur ngam mi an se siang in si in le biak in pol ka loading ka dau nak he ape tlai lo mi khwami norsuan loading ti mi zong valei pumpi mitmu in ambur them them ko
khwami le KNDF thlaidang lawin khwami hi an ka sham mi si tia achim mei nukul lani khat in a thokbi kaya ramkul sian ramkul KNDF le ralkap ka dau nak a ralkap zale somsri leng an thi PDF in minung hlekhat nak tlom lo le khwami kul khat an nun nak aliam ve chun ralzam singkhat reng lo an tia RFNE atial memaram kong hepe lai in Asian le taluk chu jun ni suri ni hina atong ding an si chu ton nak ngai hlan jun ni ruk a uknak la tu ral kap lut lai mi ang hlan le taluk palai cheng hai chu ne piro a ton nak an ngei masa hi ton nak a mi ang hlan ni ram in palian asimi taluk he kan ipe tlai nak hi fe tar chin kan du ram chung boy nak konga Asian he ichai mai mi he tuan chua ka du kau tia achim ti in taluk embassy zung ni athan tia RFA ni atial Ivial hin thong pang than mi kan ngol lai nan di lak chunga lunglop nak tampi kan ngei